umthandazo konke la kushembe uzokuthetha amen Amen. lapha amanazareta kudinga isibindi uma uzokhuluma indaba kaShembe isibindi usidele ufuna ukuthenga isibindi usidele ngendaba kaShembe ngoba indaba kaShembe indaba kaNkulunkulu uma kuthiwa umuntu uyalokhunja uyakubulala manje ngoba ukhuluma indaba kaShembe uyofa ungene ezulwini uyokufa ungene ezulwini ngoba le ndaba kaShembe akuyona indaba yomuntu indaba yasezulwini le makabonke ubhombela isitime samampondo amen Amen. le ndaba akuyona la emhlabeni ngoba ngibona abantu beyibuka abantu bayibuka ngathi indaba nje yomuntu nje wasemhlabeni kanti indaba yakuphi indaba yasezulwini le akuyona indaba yalokhu njana yomuntu othi mombheka umuntu ubese umbheka umuntu mombheka umuntu bese uthi moyithatha indaba kaShembe uyithathe uyifanise nazo zonke izinto ezikhona emhlabeni indaba kaShembe indaba kaNkulunkulu uma nibona unyazi liphathi kwenu nina abantu basemhlabeni ubona umuntu kufana wena ubese ubuthi mawubona uShembe ubona unyazi lezulu ubona ukufana unyazi akulona ngena umuntu ofana nathi emhlabeni uNkulunkulu okhona phakathi kwethu ombethe inyama phakathi kwethu wafana nathi makabonga uShembe amen Amen. kodwa namhlanje abantu bebuka uShembe babuka umuntu nje wasemhlabeni nje akekho umbishopi noma umfundisi ongalandelwa abantu abangaphi akekho umbishopi ongalandelwa abantu abamlandelayo bebemlandela abantu bamlokhunja abantu bahlangane naye balandele yena bonke abantu abakhona emhlabeni nabakholwa nabangakholwa nabaseyinkonzweni zabo bahleli nje kodwa bazolandela unyazi bonke abantu amen Amen. kodwa namhlanje abantu bese bebona indaba kaShembe bathi indaba kaShembe hayi indaba yomuntu uJesu kanti oba yini uJesu ngoba uJesu wahamba athi inyama wahlala nabantu aIsrael bambulala into yini wayembulale umoya yini ngoba wayembethe inyama izalukwazi zahamba la emhlabeni zahamba izalukwazi zifundisa abantu sithi hayi uKristu uyabuya uJesu yonke ayizenza wayizenza ezulwini wayengazenza ezulwini wayizenzela emhlabeni wayengazenze esezulwini wayizenzela emhlabeni kodwa umehluko wakhe wayembethe inyama la ehleli nabantu edla nabantu nabo inko njengobona uShembe khona phakathi kwethu njengobona uShembe akafi izinto zikaShembe uShembe uzosakha sibe uhlaba labantu sibe equality sicela ukuthi abebekhona abangcwele abalalela abantwana benkosi balalele njengoba sikhuluma indaba kaNkulunkulu nje nizehlise abantwana benkosi nilalele nizophila amathuno bomkhulu benu azophila azokakheka ngoba nje besilana kumele amathuno bomkhulu bethu akheke la ikhona amathambo bomkhulu bethu ahlangane ngene ezulwini kwelisayo azangene ezulwini ngoba bomkhulu bethu bahambe emhlabeni bonile abanye bahambe belela abantu bahambe belala namakhosikazi abantu abanye bahambe bebhema isinemfu ngoba umuntu obhema isinemfu ezulwini akangene singene isinemfu ezulwini uma usubhema isinemfu mhlawumbe uzobhemisa ugogo wakho noma emhlabeni umkhulu wakho kodwa akangenanga ngezulwini uma ubhema insango ubhema ugwayi umbethwe ubaba omkhulu bakho mophuza utshwala umbethwe ubaba omkhulu bakho ngicela kabakhona eduze kwami balalele indaba kaShembe ngicela insizwa njengoba niseduze kwami ngicela bangcwele lalele njengoba sikhuluma indaba kaShembe yabo nje sikhuluma indaba kaShembe la asabi lutho sikhuluma kaShembe la siyazi la khona ama security athulisayo ukuthi sithule indaba kaShembe bona dlalelani bangcwele nilalele nizwe la sothatha isibindi sikhuluma indaba kaShembe ukuthi le ndaba kaShembe le ibalekile njengoba indaba kaShembe la kubalekile indaba kaShembe njengoba sikhuluma la asinawo ukwesaba ngoba siyazi lento lena sikhuluma isemthethweni indaba kaShembe isemthethweni akulona icala ukukhuluma indaba kaShembe phakathi kwabantu futhi ngesiboshelwe le ngesifike sesife sophila ningaqala amathuno bomkhulu bethu azonyakaza abila into lento amathambo bazonyakaza obabomkhulu bagcile sebengena ezulwini bangene phanqa ezulwini Enkosi yamaNazaretha ngiyithinte njalo lento uhleze esho ukuthi uShembe kuhle ukuboshwa ngenxa yokuNazaretha kuhle ukuthukwa ngokuNazaretha ithi Enkosi yamaNazaretha baye bangithuke uthi baye bangibiza ngophila zabhubhi abanye bathi ngiyinyonga ngintsha abanye bathi nguSathane kodwa ngila kwafika intombazane yafika yangithuka la yangibiza yonke inhlobo yenhlamba yathi intombazane kumina Nkosi Shembe kufika ukuthi amangikuthuke uShembe ngabe sekuqaleni nina ithi ngiyizwa nje lenhliziyo yami sokuqala kunesikhathi ekuqaleni uShembe ongcwano ogibela phezulu kwendlu mntanami ungithuke kuze bonke abantu bangithuke isho njalo inkosi
nalo unyazi balithuka yonke inhlamba bethuka ngabantu kodwa into engithanda ngalo unyazi noma belithuka bonke abantu emhlabeni balithanda unyazi amen nabangalithandi bazogcina sebelilandela nabangalithandi bayeza ingoba oyise umkhulu babo abanenkani lapha abangcwele senimemela ukuthi ngozani kushembe nizonikelele ingane zenu ezachitheka esiswini ingane zethu zachitheka sinabantwana abachitheka la esiswini abanye sibachitha thina ngabomi abanye sibachitha ngani ngezinto eziningi esizenzayo thina abantu abasha zilethe sizenzayo thina abantu abasha lento yokujola ujole kulabantwana abachithekayo bachitha ngani ngamakhondom into yasesihogweni ikhondom akuyona kaNkulunkulu akazo kwaba into kaNkulunkulu ziningi indlela zokuchitha abantwana unganaki ungathi wena unabantwana abawu4 wena unabantwana abawu5 kanti wena unabantwana inqwaba yabantwana onabo mhlawumbe abantwana bakho mhlawumbe bawu20 mhlawumbe bawu30 kunalabantwana onabo ngoba yini abantwana bayachitheka uma bechitheka abantwana bafuna ukunikelelwa kwesikhathi insizwa ufuna ube nesikhathi sokuthi uzame indlela yokuthi wena uthenge ilento uzame nje mhlawumbe noma no50 rand uhlose phakathi u50 rand ukunikela abantwana bakhe abachitheka esiswini ucela ushembe abantwana bakhe bachitheka esiswini ushembe bakhumbule ushembe unyazi lezulu bageze libalanda abanye noma bakhetha ngoLucifer yabathatha abantwana abachithekayo abanye banganaki kwakhe la sebachitha ngabomu yabathatha uLucifer hamba bakhulisa babuye bazoginqa imoto la babuye badala abantu bangezwani uLucifer uSathane benza abantu bangezwani labo bantwana labo bafuneka ushembe hamba abageze ushembe babeke endaweni eright babe bathi bangabuyi bazohlupha la njengobona lana sinezinto zazana abantwana basinda la abantwana la bachitheka esiswini sisindo esinjalo thina sonke la intombi zethu esazikhipha emntombeni ezinye sezafa sezahamba emhlabeni intombi yakhe mekahamba emhlabeni ayikhisho wena umntombini bayo othandana nayo wangayenzela lodwa wangayihlawula yazi ukuthi ngeke uzuye ndawo le ngane yakho le ezoyizala intombazana ngeke iziye ndawo ingane yakho intombazana uma ngabe intombi yakho lena ehamba emhlabeni wena uyonile uyikhiphe emntombini wangayihlawula ayisha kanjalo insizwa ufuna ukwazi ukuthi ufuna ukuyihlawula noma ingasekho uyikhipha umkhoyise noma ingasekho kuze le nto ingabuyi izohlupha ingane zakho ngoba izobuye ubona ingane zakho manje sezingalaleli amantombazane engasalaleli amantombazane ingane zakho zamantombazane engasalaleli uthi ingane zakho zamantombazane azizwa ingane zakho zamantombazane azilaleli zenza njani ingane zakho zamantombazane ziba nalento ziba nenkani zilukela abafana kanti wenzani wena walithetha icala eintombeni za intombi ingane zabantu awazona yilo macala ke insizwe sibhekene nawo yilo macala futhi asivimbelayo ukuthi gcine singasakwazi ukusina ngoba mhlawumbe wona ingane entombazane wayikhipha emntombini noma lo ntombi yakho wayona wayikhipha emntombini lo ngane yomuntu le wayisha kanjalo ngesikhathi wena uyonile abakubo bakhala bale bekhale ngawo labangasekho bakhala into yakho yagcina izenjani ingasahambi kahle ingagcina into yakho ingasahambi kahle ngoba ngesikhathi wena uyonile lengane yomuntu lena le ngane leyana yomuntu ikhala lapha eintabeni mhlawumbe uyizalisile nomntwana uyakhala umntwana wakhe imali kuwe ephaketheni ngeke ihlale insizwa imali lapha ephaketheni uzothi ubeka imali ingabekeki uthatha unkosikazi uthatha intombi uyizofuna ibe umakoti vele ikushiye ngoba iyakhala ingane yomuntu lena oyikhipha emntombini le ngane uyikhipha emntombini yomuntu uyikhipha emntombini wayona iyakhala wayona ingane yomuntu wayizalisa wayishaka kanjani insizwa athethe namacala asibekeni imali singaloku siba amashama ulokuthi hayi ubambe ingane usashama abantwana sibekeni imali ungadli kamnandi insizwa mayibeka imali ayidli kamnandi mobeka imali insizwa kufuneka uthenga inyama ngaphakathi nje eyosinyaka ithumbu ulibeke ithumbu beka ithumbu phezulu ithumbu beka ithumbu uthenga ubhontshisi uthenga amazambane uthenga amasi akabizi ubeke efridge ubeka amathamba ubeke imali kodwa mase kuvela amasenti ubeke imali amasenti ayovela ke lapha amasenti khona uzokwazi uhamba uyovela emzini wendoda khona ukuthi uke wazama ukukhipha noma inkomo eyodwa wazama ukukhipha noma inhlawulo emzini wendoda kuze into zakho uzohamba kahle mawufika ubeka imali insizwa udli kamnandi futhi awuloko libala into umzala iThekwini ezinhle lezi ezigcwele la iThekwini omapangisha amapentshisi indoni lezi indoni zamanzi ezigcwele iThekwini khona phela indoni zamanzi ezihlelekile khona indoni zamanzi ozibonayo lezi zizokusebenza zifuna imali
yabo laba bantu besifazana abakusebenza abafuna imali musukulibala abesifazana abanjalo ufuna abesifazane wena linda ubeka imali ufuna abesifazane olindayo ohloniphayo ozokwazi ukubeka imali nihlale nibeka imali ngoba imali ibalekile insizwa kumele ibekwe imali insizwa mozobeka imali njengoba ngisho nje awudli kamnandi mozobeka imali talente izipiwa akusetshenziswa ngenkosi kungefuna intombazane yala ngangisebenza ngakhona yayidlala umfana wayiteka njengebhola nje edlala ngalo intombazane yangihluphekela emoyeni wami ngilongihlupha mangiyibona uthi hawo le ntombazane lekudlala lo mfana edlala ngayo nje mefika kona athanda ukwenza noma yini ayithanda kuyona edlalana nayo le nto imthanda uthi adlale ngayo kodwa gcine ngayibuza uthi kubo ngabe dadewethu njengosunde ingane wawugeza yini umuzi wakini yale ntombazane cha ayikazogeza yayisiyoni ngenkonkolo yasithi le ntombazane ufuna ngenze njani yasithi cha ufuna ukugeza umuzi wakini uthenga imbuzi yokuqala ukugeza umuzi eyesibili eyokucela ingilo somshado le ntombazane yayisukumela phezulu leyo nto yayenza leyo ntombazane ngathi mase ngiyibona ngilanga ngiyibona lapha eMkhomazi station la ngisebenza khona istation sesitimela sona lesi zakaPrasa ngesasikhathi lesa uma ngisayisecurity lapha le ntombazane ngithi ngiyayibona intombazane ngiza kuyona ngiza ngokuhlaba kakhulu ngokuyijabulela nginganaki futhi ngibona intombazane engayazi nje sengisithi ngiyasokuthi ngifuna nokuyishela ithi awusangiboni wena wangitshela ukuthi kufanele ngigeze umuzi wasekhaya le ntombazane yengumboqwana ngesikhathi inomzimba nje inyanyeke emzimbeni kodwa ngayibona isisulekile isihle isugezile umuzi kayisi lo dadewethu esethandeka engasambona ukumbona nami endleleni lo dadewethu uthe mesesisuka lo dadewethu wayesengitshela ukuthi yena manje uselungisile useyenzile wawugeza umuzi kayise bo dadewethu imbuzi ogeza umuzi ekhaya akube imbuzi noma ngathiwa imbuzi eyixhugelayo nje noma ngathiwa imbuzi engumboqwana akube imbuzi encane emincane noma bathi ikhathalela nje ngoba kuyona khishwa inyongo nomswana bese iyalokhona bese iyathatha umzimba wawo uyashiswa noma thatha inyongo nomswana bese geza umuzi wonke chela wonke umuzi eyesibili ke imbuzi kuba imbuzi yokucela ingilosi yomshado bodadewethu khona niyothatha ngalo sibawo sinibona sesincoma sithi mana amabheji sinibahle la lo sihlala ngani sihlala ngani lana silo sithi nibahle sibahle kodwa egcina asifuna ukunithatha emva lo siyasoka sihambe sonifaka amathembe sinishiya kanjalo singasani umloboli ngoba yini nani nivele nithatha yini bona thini nidlale thini ningadlali thina abantu besilisa umuzi yageza dadewethu ekhaya mangabe ungcolisile shiya kumfana mefika kumfana ekhaya uyafika umfana ekhaya afika ukuhlawula umuzi nawe nobabili ngoseno babili umuzi ekhaya nisena ungcolisene babili umuzi ekhaya okufanele mase ningcolisile umuzi ekhaya nobabili kufanele ugeze nawe dadewethu lo wesilisa uzogeza nawe ugeze nawe kodwa mase wenze kanjalo dadewethu awugeza umuzi wakini wasucela ngembuzi ingilosi yomshado ngiyakutshela dadewethu yokusufuna abantu besilisa abazokubola lo dadewethu wangitshela kanjalo ke wathi hayi bonke abantu besilisa abangifuna manje bafuna umlobola uthi nje manje sefuna ngisho na inhlasuthi uthi inhlasuthi manje mfunayo manje uthi sefuna na inhlasuthi ngithi mina ufuna ubuye phela ungene phela emanazini umanzini ube yiNazaretha nawo omunye udadewethu ke umudadewethu yangisebenza naye wayemuhle impetshisi nje emile kahle ewakithi la iNazaretha azilungi insizwa sengizohlala kezansi wayemuhle lo dadewethu ebukeka kahle wayeshaya nendoda yakhe lapha eFrakon isibongo sakhe ngizosisho ngoba wakithi la iNazaretha wakadlamini lo dadewethu wayibukeka emuhle ngamtshela le ndaba isukumela phezulu lento ngikutshela ukuthi lo dadewethu la agcina isoka lakhe selifuna selimlobola isoka lakhe la ngibuza ngengane zalo ingane zalo uzosapha ingane wangibuza uthi ingane uzosapha ingane kathi ingane zithathu uzise kuma wakho ingane ngoba yini usenze lento engikhuluma ngayo ukuthi intombi bese yazona yoniwe umfana yaphuma lahlela ubuntombi bayo lekhaya iyawugeza umuzi kayise intombi bese imbuzi esibili yokucela ingilosi somshado
Emboso wenze kanjalo dadewethu konke kwakho kuzobe sokuhamba kahle. Ngibonge-ke bangcwele nokulela kwenu ukungihlonipha kwenu lonilalelile bangcwele ngiyabonga lonilalelile ngiyazi abanye abathandi omnye uze nje la mhlawumbe bengathandi azolalela kodwa nawe intantala enkulunkulu ulalela indaba kaNkulunkulu ngoba yiyo la phasi naphezulu ushembe unyazi lezi uzela emhlabeni unguThixo phakathi kwethu nabantu abamnyama uyathanda awuthandi uzoqoqa isizwe simnyama umbona ngoba eloke ela kaZulu ingoba kaZulu isizwe sakaZulu siyagula isizwe sakaZulu siyagula ushembe uzosilungisa sona sizwe sigula kakhulu edlula zonke izizwe asike isizwe silo njana lesizwe sabantu abamnyama ushembe uzosilungisa siqonde lesizwe lesi maqonde sona ngoba isona isizwe esidala isona isizwe siyinhloko yezizwe zonke ezikhona la eSouthern Africa isizwe zonke isizwe samazwe sona siyinhloko sezizwe zonke la amampondo angaphansi kwalesizwe amaXhosa angaphansi kwalesizwe amaswati angaphansi kwalesizwe amashangane abesuthu baphansi kwalesizwe ngoba sona isizwe siyinhloko sezizwe zala ingakho ushembe lokho la kuzona lesizwe lesizwe leseloko esilungisa ezama usilungisa noma ephuma eyakwenye kwezinye indawo kodwa ubuyele kusona aloko esilungisa ngoba asike isizwe esinjena lesi asike isizwe sinolaka nje lesizwe samaZulu ngoba wonke umhlaba mofika nje usuka laseNatali uyafika ama province ufukusatsho kuthi awusuka empini yasatsho usatsho abesuthu bakusabe namandebele namashangane namavele yabo bakusabe eGoli yabo bengihlele eseshawela nje bengisaba nje bengisaba nje ngisuka empini bele ngisuka empini ngiyahleli ngisuka empini yani bele nje usuka kaZulu-Natal wena hayi bengisaba ngalomazi ke yiwona nginawo ngobhombela isitima samampondo ushembe unyazi lezulu inthatho okuhle ngikhulumile seziyolungisa kamazwi insizwa ngoba nazo siphethe amazwi ngalomazi ngibonge nje ukulala kwenu insizwa nani bodade wethu ushemba ngikhulisa anabele okuhle insizwa imali ishaya emaphaketheni nani bodade wethu ngithola abanyeni abazomthatha noma cha umuntu onezinye lodwa ufuna ukuthatha dadewethu uvume noma umuntu onezinye lodwa uvume dadewethu noma athi ungakoyisho ufuna ukuthatha vuma ngoba ontanga yenu abasaniloboli banlobola ngeingane banimithisa nje banisheka njalo banishaye banidabule ngeimpama banikhombe ngeibhamu banikhiphele imbese ngalo mazi ke ushemba nibusithethe kuhle ngikhulumile ngalonyazi igama ushemba nibusise nonke amen